Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama si Justin. Justin, bisa halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama si Justin. Kita lihat yuk kemampuan bahasa Justin. Sebenarnya Justin itu bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, Indonesia, sama bahasa Minang. Yuk sekarang kita uji kemampuannya si Justin. Dia lagi belajar sih, tapi kita gangguin bentar belajarnya. Lagi bikin semester English. Inggris. Dia lagi bikin bahasa Inggris. Kita gangguin bentar. Justin, Mami Autovision welche Sprache kannst du? Jetzt Mami wollte hören, du sprichst Indonesian. Coba sekarang Mami pengen dengar kamu berbahasa Indonesia dong. Nama saya Justin, usia saya 9 tahun, saya kelas 4 SD, saya punya 3 adik. Oke, Mami sekarang pengen dengar kamu pakai bahasa Inggris. Everyone about your siblings. How many siblings do you have? I have 3 siblings, 1 sister and 2 brothers. The sister's name is Kimi. My brothers' name are Kenan and Maxi. How old are they? Kimi is 7 years old. Kenan is 5 years old. Maxi is 4 years old. Oke. Oke, Kimi coba pakai bahasa Minang deh. Ambo saparo Minang, saparo Jerman. Mami orang Minang, papa orang Jerman. Oke. Justin, Mami pengen tahu makanan kesukaan Justin. Ambo suka ayam goreng, ketumbar, gulai, rendang, jo sambal lado. Oke. Jadi si Justin kok sukanya goreng ayam goreng, teman-teman, ayam goreng ketumbar. Gulai hampir tiap hari dalam seminggu tuh bisa berapa kali gulai kan tuh. Jadi si Justin kok suka ayam goreng ketumbar, terus suka gulai, suka berandang atau sambal lado. Jadi yang ngaco di rumah kan buat sambal lado. Kadang karena ada tuh video-video sebelumnya yang dan sana yang baru mampir di video di channel kami, silakan scroll ke bawah. Kan Acok tuh anak-anak masak, si Justin Acok masak kan, Justin sama Kimi. Pas papanya sakit, patang tuh si Justin masak lo. Nah si Justin kok Acok buat sambal lado, buat patang tuh yang buat apa? Bunci balado pakai tahu goreng itu kan dicampuran. Atau gulai hampir tiap hari. Ini kami di rumah makannya lebih banyak makan masakan Minang kok. Nah si Justin ya coba membuat jajan kan, jadi biar bisa pandai lu kan. Nggak masalahnya cowok udah, tapi yang penting bisa masak. Jadi kalau suatu saat nyula gadang atau pas orang tua di rumah dia bisa masak kan. Oke. Kini aku pengen ngasih Justin pakai bahasa Jerman deh. Banyak kalau berbicara dalam bahasa Jerman. Ya, masih belajar mah. Agak dulu sebentar. Hey Justin, Mami pengen tahu. Jetzt sprichst du Deutsch? Okay. Zeig Leute, dass du kannst schon Quran lesen. Oke teman-teman, ke sana. Justin tahu jadi ngajak belajar agama sama mau di rumah kan papanya mualaf. Kan papanya mualaf, jadi kalau belajar agama ya sama Ambo di rumah kan. Jadi ya pengen danga Justin ngaji deh. Pengen danga Justin
baca doa-doa, tangan Justin, baca serik-serik pendek aja sama apa namanya itu, syahadah dan segala macam lawat tanya jadi. Oke, sana ambo sadunya. Kini bagi Justin pertanyaan di. Justin, coba dalam bahasa Jerman Jawa deh. Was ist fünf Säulen in Islam? Okay. Shahada, Salat, Fasten, Zakat, Hajj bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, oke. Jadi apa tuh syahadah Justin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, Mami Frakdi out of English. Jadi Mami coba tanya pakai bahasa Inggris ya kawan-kawan. How many times in one day you do prayer? 5 times in a day. Tell me about it. Subuh 2 rakaat, Suhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Yeah, you know. Now I want to know what do you say when niyah for salat subuh? Nah, sekarang coba niat subuhnya apa? Niat salat subuh? Usolli fardun subuhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Salat zuhur? Usolli fardun subuhi arba'a rakatin adaan lillahi ta'ala. Sekarang Justin coba niat salat asar. Usolli fardun asri arba'a rakatin adaan lillahi ta'ala. Salat maghrib Justin? Usolli fardun maghribi salasa rakatin adaan lillahi ta'ala. Usolli fardun isya'i arba'a rakatin adaan lillahi ta'ala. Oke, itu niat-niat sholatnya, jadi bisa sholat kan. Terus sekarang Mami mau sharing ke teman-teman kita kalau kamu udah bisa beberapa doa, ya kan? Terus sekarang coba doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, kalau udah makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Oke, kalau mau tidur? Selatan? Bismika al-mahya wa bismika amut. Bangun tidur? Mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oke. Sekarang doa keluar rumah lagi raus. Bismillah, tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Oke. Sekarang Mami mau nanya Justin. Masih tentang rukun Islam. Imano bagi funsoila. Folgschen Shahada und Salat, oder? Jetzt gehen wir zu Fasten. Machst du Fasten? Ja. Ja. Letztes Jahr hast du schon Fasten gemacht. Ja. Die ganze Monat, oder? Ganze Monat ya no Pak Tage kannst du machen wegen ya. Jadi pas kemarin Ramadan kemarin puasa 19 jam teman-teman. Cuman berapa hari dia bolong, kalau si Kimi full dia puasanya 30 hari. Satu juga deh, 1 hari bolong dia karena sakit waktu itu. Si Justin juga 4 hari bolong karena sakit. Terus pas waktu itu lagi diving, dia belajar berenang diving itu di sekolah, jadi nggak boleh puasa mereka. Jadi nggak puasa dia waktu itu. Nah, terus puasa kemarin berapa? 20 hari, 26 harian ya. Hast du 26 Tage circa, udah? Ya. Fasten. Ya, oke. Sekarang Mami mau nanya Justin, kita kasih tahu temen-temen nih tentang apa ya enaknya
Justin bisa, oh ya di rumah kamu mami sama papa kasih handphone nggak sih? Hast du Handy zu Hause? Nein. Na, warum? Du hast keine Handy, warum? Was hast du denn schon? Ich habe eine Uhr für Sicherheit, damit ich immer anrufen kann, wenn was Schlimmes passiert. Und sonst nichts. Sonst nichts tuh. Jadi di rumah teman-teman anak-anak di rumah nggak ada megang handphone. Jadi mereka cuman aku kasih smartwatch gitu doang. Jadi ada kartunya kan. Jadi cuman bisa nelpon dan itu pun pas jam belajar nggak aktif ininya. Jadi dikunci, mereka nggak bisa mainin. Jadi itu smartwatchnya itu cuman pas udah pulang sekolah, misalnya nih pulangnya telat atau aku nggak di rumah, nanti aku bisa telepon mereka sekolah nih jamnya kayak gini nih. Bukan sponsor ya ini, cuma nunjukin doang. Ada kayak gini. Jadi ini dipakai tiap hari, tiap sekolah. Jadi cuma buat nelpon dan terima telepon doang, bisa video call. Kan dia suka belanja juga nih, bantuin belanja ke supermarket. Tapi belanja hal-hal kecil. Pakai troli gitu. Nah nanti dia pakai ini. Jadi kalau dia keluar rumah, dia pakai jam aja. Terus kalau main sepeda juga pakai ini. Nah, okay. So, du hast kein Handy. Nein. Du hast kein Handy. Kimi auch kein Handy. So, niemand zu Hause hat Handy. Ja. Kein Handy. Nur Mami und Papa. Sonst nichts. Jadi mereka tuh nggak main handphone. Nggak ada sama sekali. Gadget dia ada. Aber Tablet hast du ya? Tablet Ja. zu Hause. Für was Tablet zu Hause? Zum Lernen. Zum Lernen. So, wenn du kannst lernen, was machst du denn zu Hause? Haus. Was haben wir da drüber? Also in Tafel. Buch? Bücher, Enzyklopädien. Jadi di rumah ada Und für bibliothek. die kleineren Geschichtsbücher. Nah, jadi mereka kan suka baca. So, was ist dein Hobby? Beruf? Lesen. Lesen. Jetzt erklär mal auf Englisch, was ist dein Hobby? My hobby is reading. Reading books, okay. Was machst du? What are you doing when you have a holiday, like weekend? What you do? Learning and also reading. Ya. Angeln, fishing, magst du auch gerne? Yes. Ya, dia suka mancing sama papanya, jadi suka ke danau di Surse gitu namanya, suka mancing. Jadi dia suka mancing, suka baca buku, terus kadang-kadang suka keluar rumah. Manchmal gehen wir Fahrradfahren, oder? Fahrradfahren, wenn zu Hause, wenn der Wetter ist nicht gut, was machen wir zu Hause? Lernen. Lernen, oder? Billard Spielen. und Darts spielen. Darts spielen. Ada teman-teman yang udah ngikutin kita pasti tahu kan, ngelihat kita suka main biliar sama main dart. Karena nanti kalau nggak keluar rumah ya udah itu. Terus kalau di luar, kalau nggak main sepeda, was machen wir Jasin? Fahrradfahren, du manchmal geht zum Werk mit Papa, oder? Ja. Fahrrad und dann was? Skateboard und Roller? Rollerskate. Rollerskate. Kalian nanti bisa lihat teman-teman di ini video sebelumnya ada kok, kita lagi anak-anak lagi skateboardan sama roller skate. Jadi dia ngikutin papanya. Papa suka roller skate sama ya sport deh kalau papa, karena dulu papanya ini pemain skateboard junior gitu dulu. Jadi sebelum punya anak dia suka ikut kompetisi gitu di Zurich sama skateboard juga. Cuman karena udah lama vakum jadi cuman main biasa aja, udah nggak terlalu bisa. Terus dia juga papanya dulu suka break dance ya. Nanti dia aku upload deh papanya lagi break dance. Si Justin break dance nggak bisa dia belum. Terus Mas tuh malen ya, di papa malen. Justin suka ngelukis sama papanya. Terus si Kimi juga nanti mereka suka ngelukis, suka sport, itu dari papa. Jadi jiwa seni sama jiwa sportnya itu dari papa. Terus kalau yang hobi baca sama belajar itu dari aku sih. Jadi adil lah ya, adil, bagi rata. Ini buku ininya. Ini kalau ini si Kimi yang gambar. Tas Kimi ada marah. Iya. Kimi suka dia. So, di video-video sebelumnya juga aku udah liatin kan. Ini hasil
hasil lukisannya, bukan lukisan sih, mewarnai Kimi itu lah tuh. Kalau kalian nggak ini pasti lihatnya kayak bukan dia yang bikin, kayak 3D gitu kan, kayak apa namanya, udah beli jadi buku begini gitu maksudnya. Enggak, ini tuh lihat tuh detailnya. Jadi ini si Kim yang bikin, teman-teman. Dia anaknya teliti kalau soal gambar, tuh mewarnain. Jadi mereka ini jiwa seninya sama sportnya dari papa. Kalau baca buku segala macam itu dari aku sih. Ini si Kim ini. Oke, jetzt was noch? Wir wollen zeigen Leute, dass du jetzt kann mal, ja, du bist zu Hause, hat keine Handy, oder? Ja. Du hast kein Handy zu Hause. So, was hörst du meistens denn? Hörst du Musik zu Hause? Nein. Nein. Was hörst du denn? Quran. Quran. Jadi dia punya MP3 cuman Quran isinya. Musikin lagi tuh. Jadi di rumah itu mereka nggak dengerin musik, teman-teman. Anak-anak nggak dengerin musik, mereka cuman denger murotal juga. Nah, kita ini MP3 isinya cuman Quran semua. Surah itu surat pendek, jadi juz amma, 30 juz amma isinya. Nih, ini semuanya cuman juz amma. Ini nggak ada yang lain-lain tuh. Lihat ini. Nah. Itu Quran semua. Quran semua. Okay. Ini die weiteren sind. Oh. Ini Quran semua isinya. Jadi mereka nggak dengerin musik, teman-teman. Jadi mereka ini cuman kalau nggak dengerin musik terus dengerin apa gitu kan, ya udah ini aja. Harus bisa nyanyi, enggak. Cuma satu dong bisa nyanyi. Du kannst nur ein Lied singen, oder? Was kannst du Lied singen? Also Indonesia Raya. Indonesia Raya. Artinya cepat selawatan sama ini apa? Nyanyi Indonesia Raya. Oke, sekarang kita dengerin Justin nyanyi Indonesia Raya yuk. Ya Justin, Indonesia Raya mah gitu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, bravo. Tuh, dia bisa nyanyi Indonesia Raya loh ya. Bagi teman-teman yang bilang kadang ada teman-teman masih ada aja sih orang-orang yang bilang lupa sama asal. Ya silakan dinilai sendiri gitu aja sih aku mah. Justin bisa nyanyi Indonesia Raya dia, bisa bahasa Indonesia juga kan, meski belum full tiap hari kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Terus sekarang Justin sholawatan dong. Justin, Mami pengen dengar kamu sholawatan, teman-teman juga pengen dengar kamu sholawatan nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bravo.
Masya Allah, bisa loh dia. Nah, terus sekarang kita mau ngapain ya? Kayaknya kita mau dengerin Justin baca surat pendek mungkin. Al-Fatihah. Coba dong Justin, Al-Fatihah Justin. Bismillahirrahmanirrahim. Break dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutin lagi sama si Justin. Mau makan siang dulu. Justin, come on, SNCS. Mahwai tes peta. Jadi kita makan dulu. Ikutin terus ya.